lisekana mena mivango ya kuandika alimu wa ECD na kuongelanga utalo wo nikenda kutethesia ciana cia ECD kuvinda laitwa cia masomo mo twinawalania museo kwa alimu maitu tende na useovya schemes of service kana mitalatala ya kuandika alimu tumanengete grade ila meania nikana na mwalimu methe matona kuivika mbesa ila meudeserve nikana maisomedia wisaidha mena motivation kana nimekuwa meanie maisomedia kwa hiyo bango ya schemes of service at a very advanced stage ni ubitu ni cabinet ni bitu ni county assembly na to implement ni kana wisaidha alimu maitu ni makwata what they deserve na nitaandika alimu ndo ma school maingi maitu maina alimu meanite wisaidha kila school yenye na alimu meanite wengine walisekana utalo wa ciana ila ciuvika maskulu ni ma ECD county ni onde nwende na kuongeleka kwa kindu kinene wasiani wa na mbeni ila walnyo wakwa kwa thia utayuna mbisha wala nio wathia na liu nutethetie muno ciana ila ciumite misiini no kwati munini ni kana makwatie kukwata kisomo na makwatie kuka skulu nundu yiciana ciite ya skulu musiaiye musini wisikana mwana wake no kuyo ya skulu na mwana wake no kunywa thia kwa hiyo na mwasiai makabuthi wani maundu maumanda liu ukaza kwithia ciana cionthe cia misi cionthe ni cioka skulu cioka cikwate kisomo asiai na alimu maasiana cia ECD na moni makuleka kuna kaunti ya Masako ende na utwa ise mawalini makunengane leu na thia kwa ciana cia ECD nikenda kwikithekana walini wa kisomo na valanika ivindani galama ya mikale yende na kuambata kwa kidungu kinene ciana ciwa moyo ela ci kunywa thia Monday and Friday they are have happy na tuonete a increase in enrollment na aendelee na hiyo program kwa utenda ukulia ngava na witu hethi wani batoneka hatuike undu atongelele musele na mboso nikenda ciana citu ciende kwithi wana havia nzeo na iyuka skulu ite kuselewa nundu cici be kindu cha uya ite ya skulu. Before, as I said before, public schools mostly will enroll those who are wenye wako in poverty. Kwa hivyo tu at least hata mzazi anasukumia mtoto akuje at least apate kitu akule. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kumava skulu wa ECDE Changuli kauntini ya Masako. Naende museisa mwendo atuisi wakilia maovoni na unengelelia makoneti ya budget silikali ni ya ite kilungu cha miongoli na muonza yuluwa yana kwa ilovia ndeni wa budget yukite ya mwaka wangilili miongoli na inangilili miongoli na itano muyumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro ula ingini we mwene kivila wanzama ya budget ya mbunge nene ni wailesa kana itambe yeni ya ilite na ni yikuidhiwa kana yetikilia nzama ya kuandika alimo ya TSC kuandika alimu ngili miongoni na dhanda tuma JSS kwa kutua kana permanent and pensionable ndino oneni wa Kenyoro kana silikali ni yovete kavyu kuli kunenga mawia athukumi maukwatili kana interns ndene wa sekta kivadhukanyo Benjamin Mwaka ni watomba cia mauvo dino nenanya wanzia ya imwe kwa imwe na numbasi onaicha wa mauvo mwene kivila wa budget no weta ni manengi nzama ya kuandika limo TSC lovia mbianu ndino wa budget ukite no kana kuandika limo ma junior secondary ngili miongwana na dhandatu alama minete vindayo ya mauvundesyo na medhitu madhithi ya kandalasi sia kutoa. The budget size that we are making for the year 2024-2025 that will take effect from 1st July of this year is a budget of 4.006 trillion Kenya shillings, and out of that money, just to go to specific areas, education is taking up most of the bulk of the money. Close to 27% of the entire national government expenditure is going into education sector, and out of that money for education we have allocated monies for confirmation of the JSS interns, and our intention as Parliament and the Budget and Appropriations Committee is TSC to consider confirming all the 46,000 at a permanent and pensionable terms. Ni waweta kana mbesa hii wanaikalea kuyana ndino wa budget iambe zama ya TSC no yete maendekethio ange ndino wa budget ya mautio kana supplementary budget yambe ya mwaka ukite wa serikali. And we also commit that if the money is not enough for that exercise, they start off, and we commit that in the supplementary that will be coming, we can add in case there will be a deficit of the monies needed. Our also request is that they bring forward the date of confirmation
from next year to this year, because we also need to look after the JSS interns. Mwene kivila uenge nwadhingilela ne manengie movia wa uiti ilovia mbianu budget ine ukite nokana kuandika maofisa ma uiti alamethito ungua mauvunde sio yani medical interns. We have also allocated money for the health sector interns and who have also been interning in various facilities because we have been in consultation with the National Treasury and the Ministry of Health, and our intention is also for them to consider confirming those interns who are our brothers and sisters. Mawendekethio ma budget ya mwaka huu ilani ya shilingi trillion ina ile kambi ya kuthukumithwa kwambia tukwimwa mwai ukita wa Mwanza mena wanya wina withianu wa kwailio na icho mwaki wa stima isioni cia ndwani pala yume ukwata kila umwe shilingi milioni 50 cia kukusya na kunaikisya stima isioni sio pamoja na kuikia ma stima mataonine mesiene menene hondu na kuya ndwane. The other thing is that we have allocated 14.5 billion Kenya shillings for electrification, and especially in our various villages and estates. And we have divided this money equally among all the 290 constituencies in Kenya. We want every constituency to get 50 million, priority to be given by the constituents, so that we continue with the electrification process, especially in the rural areas. And those in towns and the electrification is higher, they can always do street lighting with that money because they all go hand in hand together. Vilingwa mauvo kumava kauntini ya Ilovi. Nye nita wa Benjamin na mwaka. Twa mavoni makonete ya kisomo maniwa ma ECDE kuma kisioni cha kwa mwendwa muthesia ilaye masinga kauntini ya Masaku kukwata uvucho itina wakua kwa kilasi cha ECD bakuvina kuo itina wakwithwa manaenda kilomita ndasangi na sukuluni wa kikule kumanda kisomo ainena kavindani kale umbanite na CIE na nzama ilo kutoa yasia wa kilasi ki MCA wa ward ino ya muthesia Daniel Musyoka Moindi ni wamenda enende maikese kuikia utetindi ni wamelati la serikali itoa isioni Ben Musau na Mauvo. Serikali ya kaunti ya Masaku kuisila MCA wa Kisiokini ambia waki wa kilasi cha ECD kisioni cha kwa mwendwa nikana kumatedhe siasi na manyiwa la malasimika kuthi miendo measa kumanda kisomo. Nye ndi mukomania mbesa lakini maendeleo nengo dindika balandona netie na make sure kana kila bandu ne bakwata kitu. Nimwelewa? Yuna mwete kilasi na nengo thio mandono ngweka so kwene ete mulika mwizi wa sola nondo baba ijao aizima mwakwatya nengo thikwe la kwi governor atu nene nake nimwe osokozu tunatwa ye kilasi weke binduki kwa utukade wa mulika mwizi wa wiba omwe wethe ani twatambia kana natende nimwakwatya ngomwe yuna nuke lango mukolia nondo ziaza esioka ona siende Zatu yambai kwa maendeleo kana twekwatie yesiasa. Tuyenda maendeleo. Nyene mukulia kwa ndaya. Kula yaku mutumia na kibeti na moika. Oyiye gavana no imbie. MC oyo eweta unono kati wa melati mingila yende kisioni ki balawa menda ene ndi maikese kulicha uteti ndini wa melati ya maendeleo. Na sibitale Izo project number 2 ile kwa kakadugeni level 3 ya uita domaito muiganda galagala kana matu ukaenda kuwa wazitewa lakini yu wo wa utuko wo mondo moito ayenda utetheka nekadugeni nebo tuonie senda kama kwadia aya twena shed twakie na shed ngwatie ile ila numizie kwa governor nane watwagie makuta no na lenge yakiwe melani na shed izo ziyekewe kapro kelemo twena muleka mwisi olatu neke yeke kule imwa kwatia twena muleka mwisi uweke wabaya kwa biki kadukeni twena boli yogete utonwa milaani omwago imwa kwatia ngomwe imwa leo ngomwe na twena lelo olatu nedie mara mwako
unaye wa 13 kilometers kuma kama Imbazoko nginato noka kwewa gumila melani na ze mwele na atia lile nengo mine ya ingweta mara oingi contractor ulo kutwaisya waki uyu ni wendeka kunenga ekalimava ama wea indi dakese kuosa andu kuma kisioni kingi kuteithia wea uyu project nayo yambia itikilai kumietela na moko eli na muime thuku mata yenu muigambie siasa mwaelewa muigambie siasa kana kilasi kikithele ni kana tukachona nundu bai bo gwirwa tweza uthathu na itu enda ciana zidu itetekeba kana na atende kwao ni na mukulia kwa ndaia kila chonde kiwetwe ba tuthukume mwakwati material moka ba andu meozo ba contractor mboze andu ba ndukathi kwoza ndunza andu ano mume umanda ngewaya ithangathi no mame manenge wia na kiwu na andu ma moko yoza ba na area yetu ina mabundi oyo yetu mabundi qualified kuma ba ngala withie maka kilasi ezuno yonze yanzo ya kwa kandu ama itu bainzengi Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV nyenita wa Ben Mosau. Muyumbe wa Kitui cha Uthuiloni wa Sua Edith Vethi Nenze ni wakwatamba ukukuno Mungu kwa mukuka kaunti cia Kiswani bala wawetania na ngita muika eingi na kukulia tongo ikuma Kitui na kaunti lengi kukwatana na kuseuvya mutalatala wa undu mukuka usiana nawo ndukanange amuika nikana mevetangane na utumi wawo. Edith ane na kika vindani kaloku vingu wa mengeto eli ya kimanza cha shilingi milioni ile kila umowodini ya kidhumula kwa mutongana ile sia mutonguni ile sikilioni mbunge take ayenda enende kwambe ya uimi wamboka kwiyukilia kiukwati. Onesmus Chalwe na Mauvo. Muyumbe wa Kitui cha Uthuiloni wa Sua kauntini ya Kitui Edith Vethi Nenze ni wakwatamba ukukuno Mungu kwa muguka kauntini cia Kiswani wala wetakana muguka ni wanangita muika ingi na bena bato watongo iba kauntini ya Kitui na kaunti cionthe cia nthi ya Kenya moki pamwe na kusevi mutalatala wa kulunga muguka wala wetakana ni wende na kwananga amuika aingi. Edith awetakiti na wakunenge enende mawodi ya kithumula kwa mutonga na ila ya mutongune mingeto ilile na akiwe novisi wake na kimantha cha shilingi milioni ile kila umwe. Ni muyumbe wa Kitui West na ninonete undu wa mukuka kana miraa ulondu yende na kwananga amuika maitu ni unga mukono kaundi ila siangalikwe za coast siliani leno undu wa mukuka na nakulia serikali ezisiengi ni chau kithia katika mukukono kana miraa ino kiutumwa ciana citu citonya kuzioketi na weze thia nona ni ciacelewani maundu ma kutwana na maundu alangi ni kulia nikenda esisie eke kwasia ni cash crop na andu maitu ni ngumukulia ni mukwasia mukuka wekanwe nawyo andu maitu measia ciana cioni cikwanangwa imukuka kuona kaundi yaitu ya Kitui na cionze kaunti cionze cia Kenya ci 47 cikwatane moko cimanyekana kino ni kindu kikwananga muika maitu na tukukana policy ila yailite yulua mikukeno. Mujumbe wa Kitui cha Uthuiloni wa Sua nwamenda enende vinda minyeto esio kukwata kithangathi na kutwika nyakibuko evinda yasa mambe sinema ya mbambo kano kana kuyukilia kiukwati ni vano sandidamu ni ya chethinya na uni mungeto wa keli ni na bingwa wa mithumu sandidam na ni na otanu munene nundu andu mena otanu nundu makwatie kiwu na kithangathi na kiwu kino ni kiu matethecia kiutethia andu maitu muno kwa kupanda mboka kumba makali ona kwa mwako na ni nututhacia ni nguthuthia youth na ithuthia youth muno nikenda methiwe na ibinda ya kwiyumbania me kundi mabande mboka mate mboka nikenda izethia kukwitu Kitui West mboka twina nzia kumia kikuyuni mboka tumia kukwitu nundu twina kiwo twina andu mena vinya twina andu mena omanyi kuni mathuthia nikenda matonye kupanda mboka matonye kumba matumali nikenda andu moke mathowe na withie meyunga miangala macio ngino wawetakana wende ikwatamba umutalatala wa finance bill ulo vanetu kuongela mathoa masindu imwe ulo wawetakana NND mama kwende na kuumea vanene na weta muyumbe wa Kitui cha Uthuiloni wa Sua nuyombanite kukuna kula ya kuvalucha mbungeni nene committee ya finance committee ethia maisenzia maundu amwe ta kuongela mukate na maundu angi ma kuongela koti yulu wangali ethia maisenzia andu ano ni mwambia ninga kuneata katika finance bill no
asandi nasya ni mwewa masya no liza mwitu sitasenzetwe mayitikila kwikunwa yes nundu maende na kuumia na maende ya kuumiuswa ni koti wende na kukila no kwatiwa mwenenzi wende na kuthea kwa serikali yitu kwizela balave muyumbe William Ruto twimukulia ni kenda education nenzi mewa maumisyo ni makoti kenda nyivyo koti ene nthi kuma wodini ii ni mawetakana ming'eto ini utethyo munene kwa bala matonya kwambia sinema kuseve matofali pamwe na kuketha ngathi tandu maka kumuti sublocation twina mubeana ndaya muno nundu wa mheshimiwa itu Endithi Nenze ula wonete nusio atusieye kiwu mung'ete no uno wa bano kakumuti wa chethi na Sandidam no nitukutetheka muno kwisila ubandini wa mboka hala twina miako tukataba kiwu bano cha kwaka na kungiria indo situ na maendeleo alangi makwatikana kwisila kiwuni Endithi Nenze ni watutethya kwa twinondwa mutungia mubea na umuboya tilivote abingwa mwa Mutongo TV kuma Kitui chodhelo na wasoba kauntini ya Kitui nito Onesmus Chalo ni movea wi mwana mundu Onesmus Chalo ni kutumbanisya maovo asu ekatwose woni ma amwe maiti mundu kwitwa Simon kisi yake mato akolete why only mukuka na bado bangi iko area na indi ni woni wake mundu Simon kisi yako lete indi niki mukuka okuno mungu na wobangi huyo kisioni twamba kwa sababu momonini ni tusiokethete na mavombe yange na ndiyo kule ndukathi vasa ona utambite kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na inengo nenda kukethia na ndio thocha ndeni wa kilungu cha inengo wa katano wa umunthi ukakeia kabwau uuni mwiyo mundu wiyaikasia we mwene wayethia wachambaiche kana kuatuthi na kwauwa mwiyo ti kindu kilaisi uyisa kumila ubingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombende nondo na kemze by the end enda ngewaisi wasola saingi noka akethia badala ya kusoma na watoto ni kusola lakini ni wao kindu geni sikuma tondu nende nye tamundu nende tori wathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usioni kana ikomba ya neneba itwika kimbalutia kindu chana kebyo kinengo kiukinyithasia kundu kutonya kuvikwa ni andu mautala obamwe na kukwalanilia mesa na nene mwalimu wa Max hapa ni wapi lanu kiye motongoi no tundongotani ganga kwa raha zangu kamwele gaka nini vitu niko kena akili no yansindisyo mbetu kuona va nekalanze mwalimu endene iwe nabweka ngwamvyo musona embosa emboa inengo sio theitu ava kinengo nikiete mundu nguma na kukwambatia kimikalile komana na Salshabeti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwambe ya saile na ndatika miongo ena sia wiyo tutetheanisye kumilia na kutambua inengo kivathukanio niva Mutongo TV ngwatanio ya mukamba dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune.
Nikalivu ingi museisa mwendo nikenda tusonge na vilingi wa mauvo. Kalima cha Lamoko wodini ya Ngune ni mwingi ya katikitui nimethitwe matiyetwe muno itina kimaende yongalikoni ya mikumu kanilie na balaki sio kiki thia wanathina wa network kindu kila simithasia NNDA kukuna simu mali sita mitini ondu mwena kutambuka miendo miasano kanda kukwata network simu nisio NNDA yuni matetaka na manoetyo ni mathina muno na ivinda yi teknoloji yende nambe maimenda tongo ikuthinikia thina u Lina Musangi ena mauvo. James Mwando ni mutandithe kisioni kiike kia Lamoko na ula twethea ikite simu yake nzini wa sova na tuli mongoni wa nduka yake na vala uwetie vata va network onini yose ya utenda ki aile ulisa mutini no kenda kukuna simu dina mwanana lawi vano tuina dina wa network ya Safaricom network tumanda tuenda kumanda network kundu kithekani niko tukwatya network kuye madina muno kile bendo tonyeka tukaitwa network kuno kia Lamoko andu maili kia Lamoko na matethike na network huko ni mundu anako ni mundu wale mkwati nikana ni kwa network ya Safaricom nitumia shilingi 500 kuthi na kusioka 500 siningilima yeah kuno area kia Lamoko mabuya moto itu kuma taziba photocopy tuika no ku network na stio anakwemaki kwestima bana bena school ya primary na stio na lyo metho na thina bene tu akanesa monga mabandu kitene mokuna simu wethena message na makwenda otuma monga mabandu mutene no bene tu aka no weta kwithia kisio kite network enenzita methito makwisila mathina maingi na mononzi ni wotandithia wona vala tandithia wada tonyo tumambesa ni customer simoni sio kwa ta challenges bingi ni kwithia ila ni ndonya kutuma mbeza simoni ni customer na kwithia ndonya kumina vinda asante so kwata e message kubeli na ve challenges bingi sia network twina baluku twende no kwata taena nde kwandwa kukosa network na ndo kugwe mpesa to kuma bano kia Lamoko dio kazi kilomita 3 na kuma bano kuthi Ngune ni kilomita 18 kuni kwa twenda ni kana thekwe tutanya kwa network amo itu na mone methe wana ivinda yomu kukuna simono kenda kusembo masivitali na ivinda ya thumu na vala yu enenzi amo kile kiyo cho kwa serikali ya kati ivikie kuiwa kiyo kiona kumaite kitwikia network no kenda kwa ile mekumukanilie taisio ingi. Shida yetu sana ni network. Ukiwa mgonjwa huwezi itana mpaka utembee kwa mtu mwenye akona pikipiki anaweza kusaidia, umsaidiane. Kwa sababu huwezi pata mahali kuna network ya emergency. Ukitaka emergency pake nyumbani umuite ndo akusaidie. Kwa sababu huwezi piga simu kwa sababu ya network. Hiyo ndio shida muhimu sana tuko nayo. Tukipata booster itatusaidia. Thina wa network wenda nziasi amekumukanilie ni umwe kati wa mathina la mende na kula vanzi ya Kenya indi kwa kalima cha Lamoko ila ni soko ewodi ni angudi ni mwingia kati ni umwe katika mathina la methi tamavinye kalima kisio kikavo ripoti ya Vilingo Mauvo kuma wodi ni angudi mwingia katika unti na Kitui ni Lina Musangi. Ngwatanio ya Kenya Association of Travel Agents ni maweta kana kuongelwa kwa koti maundu ni mandambuka ni kuvalukitie vanene maundu mautandithia uvala mekwatasia atalikulika na kuma vande ya Kenya yumekulia silikali kulunga vanene ki ni kwithiwa ni matona kwa siane banene ya atali kulika vande ya Kenya muunga maimunene ngwatanio ni niko na sabula ni wakulia silikali kwa ile melelu na iwanza siandeke kielelo ni cha kwa ile utandithia na utalii wande ya Kenya. Angelina Muse ena mauvo. Enene nthini wa kumuna ya kila mwaka ya ngwatanio ya kata kana Kenya Association of Travel Agents ni mendekithia serikali kuweka kuongela koti maundu ni mandambuka ni kwithiwa Kenya ni tonya kwasia namba nene ya atalii kwinthi ingi undu ula utonya uvalu cha vanene utanthia na sekta ya utalii. Kwa hivyo tunaomba kwa unyenyekevu kama sekta, kama kuna mipango ambapo serikali inataka kuleta mabadiliko ya kiuchumi, tupatiwe muda zaidi ili tuandae wateja wetu waweze kujipanga jinsi watafanya usafiri wao.
lakini la msingi na ukweli ni kwamba tukiendelea kufanya hivi, we are losing our competitiveness as a region. Other regions are not sleeping. If our tourism itakuwa ghali zaidi, it is going to be expensive. People have options, not only here in Africa, but also across the world. They have options to go. So let's not make our tourism expensive. Let's not make our tourism a little bit complicated to, we are trying very hard, so we need support in that. Ene ianda ani makule serikali kukwatia vanene kwa ilia malelu iwanza siandeke kuikithekana nesi ya kiwango cha iulu nekana atalii mavikie kukwatikana kwa wingi. The problem that we've had in African states is that we think of aviation as an industry for the elitist. But it is extremely important because we are a big continent, so we need to travel. We have to use aircraft. So there needs to be more investment in infrastructure. Also, I think the chairman mentioned that the countries that we are competing with are investing very heavily in infrastructure. So Kenya also needs to continue investing in infrastructure, particularly airport facilities, and I know the government is working on it, and also investing in regulatory framework. Kavindani kauni mawatakana ni vailetedhiwa na mawalanyomea mwanya kukonia kuambishwa kwa Open Sky Policy na ulani walanyova ni itendeke kuidhiwa na uthasio wa kulika vaandhi ya Kenya maiwetakana vena vata wa kuidhiwa na miyao na nzia ile ikuelia utanithia uo vandu va kuuva lucha. Tunajua kumekuwa kama siku ya leo tunaungana na Kenya Airways ambayo ni national carrier yetu, na Open Sky ni kufungua mawingu yetu iwe mwenye ndege anayeweza kutaka kuingia kwa hii nchi anaweza leta watu na akachukua. Pia kama sisi wana biashara wa agency ya kuuza biashara ya watalii tunaifurahia pia, sababu inatupea, tumeona ndege zingine zikiingia kwa hii nchi zinatupea nafasi ya kupea watu wetu bei nafuu za kusafiri mahali fulani, na hiyo inafanya ile cost of travel inaenda chini. Kwa hivyo pia hiyo Open Sky Policy tunaisupport, tunasema ikue, lakini kila kitu lazima ikue regulated. Ndio iwe inafanya iwe meaningful business. Hakuna mtu anaingia kwa biashara kufanya hasara. Kwa hivyo lazima iwe ile load factor. Unaweza leta ndege hapa na isipate watu wa kutosha. Lakini tunafurahia Open Policy na tunataka iendelee, lakini ikue pia regulated na managed properly. Wanauyo vongo atanio ya kata ni yeki ya sahi ya wiwano na Kenya Airways na ile kufikia kwa ile odhuku mikue atali alama kulika vaandhi ya Kenya. We have said that Qatar is an extremely important partner for us because they're the ones who help us to reach our customers. They're the ones who help to grow our business. So we want to tighten that relationship that we have between us and Qatar and our agents, because they're an extension of Kenya Airways actually. They, whenever they interact with the customer, they are representing us as a customer. So what do we want to do? We're coming up with an MOU that not only will it strengthen that relationship, but it will also avail more information to our customers so that when they want to travel, they have more information. We also have given our what we call service level agreement that to improve our services so that they can sell more for our benefit and also for their benefit and for the benefit of our customers. Gilivoti ya vilingu wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Movea wa kwa ilia ukuilelo ni NTSA ni wakwatana na movea wa Lipa Likes vengi wako Major Bank na Rising Stars. Kampeni ni ya abiria ni mayai kielelo ni cha kwa ile ukui na kukutana na mbanga mbingisi ya lelo ni ila sithi tuyekika. Ukuni kiliwona nyakana kikuta Kenya ingilelo ni chuma ni tena utwai watu mota na akuwa masio kwedhi wa mate kwa ya meo ya lelo ni undu vailite. Safety and skill campaign where we are actually pushing for a safety conscious rider and passenger. Now, helmet wearing is a key and integral part of this because helmets save lives. So we want all our riders to wear helmets, and that's why we are actually pushing for the helmet wearing. We belong to the Helmet Wearing Coalition, bringing together onboard players. We have partners from NTSA. We do have partners from KCB through VUMA, their cashless application. We have Rising Stars, which is under Dr. Karuri, where they actually provide fast on-scene care. What moved us most is the opportunity to do something meaningful with the Boda community by all ensuring that we are pushing for road safety. So even on Sunday, as we gather together as like-minded communities together with the Boda
fraternity, we will be giving out Vuma branded helmets. Pikipiki inastahili ibebe abiria mmoja, na wakati unabeba abiria una make sure pia abiria ambaye umebeba unamtunza kama mayai. Lazima umpe pia yeye helmet na umpe reflector, ndio wakati mnakuwa barabarani pia mnakuwa uniform. Abiria ni mayai, aendeshe vizuri, utaratibu, polepole, afikishe Inspector Mwala nyumbani. Inspector Mwala atoa helmet. Akitoa helmet, hii ndio kichwa yake. Hebu shika hiyo helmet. Nyongeza, hebu shika hiyo helmet. Akitoa helmet, hii ndio mai. Hii ndio kichwa ya? Guess what will happen akianguka? Tuisonga na mbe Cecilia Sila Olani we mwene kivila wangu atanio ya maendeleo ya wanawake uvonge wa Kangundo kauntini ya Masaku yuenda asie mevadhane na kawa na idhoko misieni kindukila waweta takitono uvingi samikalile ya siana nini ingeiweta kanasi kwa siana nini siya eitu kuvukwa na kuna magu atasiongelekete ni wata mwaitu kuende ya kuwea siana na miolo tomisio na kumana mawonzu alama tono kwa dhodhe ya unyamasio wa siana siya eitu kana omaundu alama tono utuma siana siya eitu itilela masomo kate. Kila mundu atekia mwana wake mwitu na kijana sawa sawa na ngimukulia ingi. I will also ask this kwina kuwa kutoka kwa mwitu, and that one inaweza kuwa tu through education. Mungu atia kisomo indi mwana mo kitabaya musimundu ela mitoka mu igowetwa kana mo kita musie mama nesiana nisiumia kana tiwo niwe withia kana mazoea, na mama usiweke mazoea pale nyumbani. Ukiweka mazoea mtoto wako atadifailiwa, ama sio hivyo? Unajua wako na macho ile inaangalia. Wacheni niwaambie, hata kama ni pasta vile mnasema hawa hivi ameokoka, lakini kuna kitu moja haijaokoka. Mko na hiyo habari? Kana hivyo. Kwa hivyo ile ningewauliza ni kwamba mchunge watoto wenu, msiwe na vita nyumbani, muwapende kijana na msichana. Na mtoto lazima eduketiwe nyumbani na eduketiwe shuleni. Tafadhali mtoto afunzwe vile anaweza kukaa akiwa nyumbani kama ni msichana na vile anaweza kukaa akiwa nje. Mwalimu uko na jukumu ya kuangalia huyu mtoto. Mtoto lazima afunzwe vile atajimaintain ki-health. Sivyo? Maana ndio ndio waende ikala na health. Na ndio kuambia kuma msie utaanza kutoka nyumbani alafu ndio kuja kwa mwalimu, naye mwalimu achukulie hapo jukumu kubwa. Kwa hivyo for education tunataka watoto wafunzwe kutoka primary school to secondary school. Haya, ile kitu kingine unapata watu wanarepiwa. Watarepiwa kwa nini? Mwande kimutini kamuvyani wa devolution mwandu Teresia Mbaikani wa ikithisia alimu anene kana mbesa sia masukulu kana capitation nisi utuma masukulu nindini wa ivinda enini yukite na komenda alimu anene kukwatiani ya siku ikithia kana siana nisi aendeana kusoma. Mbaika anene awese sonia unenga na utethio wa yato na mavuku kwa siana sia sukulu wa musingi wa mudhini kilioni mbunge Takaiti. Uneni wake ukakavindani kavudhu itina wa minister wa kisomo Ezekiel Mashogu inge kuweta kana mbesa isu ni kuidhi wa ikituma mwini wa Monza. Caleb Chalo ena mauvo. Thank you, madam. Thank you very much. Ni mwandiki munene muvyane wa serikali cia mutio kwa mwandu Teresia Mbaika akitambuka skulu ne wa muthine skulu la wasome atene vake vulana na maofisa ala maendesha muvango wa kunaisi yatu masukulu nende ya Kenya muvango lo vatisito ta zero barefoot program. Mwandu Teresia Mbaika akienda ateti kuvatangasia sandhini wa muvango wa kunaisi yatu masukulu ne ende vatili yake kutethianisya na kwikithia kana maniwa ni masomo vatethina ya tuitwa ete ciana hii tuisiete yani kwinda mai afford na ine newie cia twawa ketui na kundu kwingi foundation ye ikutwa cia tui imanenga asante situ on behalf kana nundu kwa kesio kitu chonde nime asandi muno nundu wa ile ikwatekanie na ndi mwatha support yitu nyeta mutongoi na langi nundu ni kindu kiso uko ikila bandu Kenya gethia kana kekie siatu manakana kaune kwa kanenga confidence kana
kwegua keke yani keisoma na ila ingi ona kumasie ya mowa Otau mwandu Teresia ambaye kana waikithisia cia ina alimu anene kana mbesa ile ivani wa maskulu wende wa capitation kuwa kienda acia imeke kithito kwikithia kana mwana ni wende ya kwithi we skulu ingi akienda alimu anene kwiyumianisya ngina mbesa ici itonye kuvika nesi acia ine methito mekulwa yolo wa mbesa ila cuma serikalini ikoka kwa maskuluni budget ne betie na nesi mbesa nikuka anytime soon kana binda kube etialete na ibindane ri bitebo acia ii alimu na ivyondo tutethiane kana ciana cikale koka skulu na mwalimu mekalonje pia ciana ciende muci nundu itwese balati na nundu tuendeye budget ne beto kiwe education kana maundu ma kisomo manewa mbesa mbingi sio tu masiana sito mwako wa 2024 2025 Uni avisa ula ungamia muvango wa No Barefoot program ndini wa SSG na dilambike ya vawi vikite ndini wa county 12 kwa Kitui County tumepatikana over 1000 pairs and we are targeting to do 3000 pairs in that region. Today tuko hapa Mudini primary school ambapo tumepatikana viatu na ni viatu mzuri, and our vision, our mission is we want to bring dignity in our schools and restore hope in our learners under SDG number 4 education. We want to say sustainable development goal number 4, quality education. That is our focus, and as an institution we want to say that we will do that and we will not be interrupted by politicians. We will ignore the side shows and we will move forward. Kando na yato mwandu Teresia ambaye kana wetho akinengana mabuku ma kusoma kwa manigwa a Thank you. Caleb Chalo, Motongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Na muthia mutongo imathauni ikiwanana na mwalimu munene wa sukulu wa sekondari Katwanya David Mwange ulaungamite nzama ya alimu ma sukulu cia sekondari kana Keja kuya Matungulu kauntini ya Masako kana nivatoneka ine ngombingi cia maundu tamathau kati wa muika iketha yamana kumana na utumi wa ndawa cia kumila na mitwete miseo anena ki mwamba na muvangithia wa mathau ma sekondari kuya zone ya Kanzalu Matungulu George Kimeu ndini wa mathau ala maende ma muvila kwi amanyewa ma sekondari ali nimenda na alimu vamwe na makundi yange kwitikela kwatamba maundu ma mathau oundu makwatamba ukisomo boni mutisia na mauvo. David Mwange alisekana inengo mbingi cia manyiwa na mwinga cithitwe yani kulika maundu ne matamateria thino maundu make mekalile na muno nyini wanzovi kana metua mithuku kino ila kivingi saya na kutuma molwa ni nengo kana kwase moloto ciana citu ciana cia mwika na ila cia masukulu pe kindu kitona ukwanangia na chanangia ciana talenti cio cialika unyine wa ndawa na sindu ingi ila ciananga miyo ukethia kana kukuke na talenti lakini nundu wa ndawa katumia ndawa uyithia nikananga mamutha mako mamwino yithia makaitona uthauka nesondu kateunywa ndawa katona uthauka kwa ni makulia patonekana maikeliche unyine wa ndawa metikile kutumia sindu ila nzeo na mayeka na ndawa pyu na itindo itenzeo mayeka na nacio nikana withie mako ni mafaulu masomoni na talendini cio cia mathau tamuvila wa mau volleyball na sindu ila ingiona kusemba kwa usiana timukulia mwi mumanwe na ndawa cia ulevya na ndawa na sindu ila ingito na kwananga ona mituete miseo nusio ciana ikanyuba kitindo kiseo nikana withie ni cia faulu maishani mo vawe na muvangithio wa mathau nthini wa kisio ki maenda cia alimu kuendea na ukwata ciana mbau nthini wa maundu mainengo na mathau ila ciende na masomo no kana kikutethesya kukili inengo cio matethia nthini wa vinda yingi yukite kuthithio kwa ciana alimu alangi enzango nikana tunenge ciana mwanya itandithie talenti cio nundu apart from kisomo kando na kisomo mwana ni utethio ni mathau na mathau ikayitu inayo ba secondary school ila ni ya miaka 13 nginya 17 18 riu ni bothi ikadila mwi withau na umewu thau kama thau na kwikanesa kusonga nambe kwa asia alimu na stakeholders alangi othe matukwate mbau
nikana twende na kutethia ciana citu katika talenti cio niti ukulia ona ciai maende na utethia ciana cio kana kakuwe katha ukamuvila wa mau kanenge mwana ona kio kumuci withie no kalika ilabuni withie katha ukio kulabu keitha kaendeye na kunacha talent yako na katona isa ufaidika muno ibinda yako kamina masomo ciana mbingi ila ciekuma skulu niti train ya muno ni kana withie nundu ti ciana cionthe itona kwithiwa cie masomo ni no tienda ingi withie ni cia faidika na mathau nundu mathau ni methame maseo kwa andu ingi na kwi andu ingi meko kwitu ta skulu wakati anane umeti andu maendete mathau ma national international na nina muvea muno nundu amwe moni macioka makoka ku youthia ciana ici ku skulu withia nacio cie kanesa wengi mwalimu uyu ni wendae ni yenda maundu ni kivathukanyo kulikila na kweya inengo aiweta kana kini kitonya kithwa kiuthuthio museo kwe manyiwala me maskulu na mena inengo kivathukanyo nangi makusa ngoni kwasi uthuthio kana moloto na ngerekanyo nzeo ikulio na makambani withia ona moila tina mathau no matuthokea no mo kamona ciana ithauka na withie no maitethesie ila ciina talent nzeo withie ciuka uma masukulu ni cia kwata miana ilabu ni cie kuonza withie itotha kuendecia talent ndikathelele cia mina kilasi cha form 4 withie cia ende yambe ona o sponsors yangi ota ma oandu mwene ala mathauka internationally nationally matuthokea ila tina mathauka ethia no maeni karengi ciana citu na cia mona na icietha ciendewa muno ciona nundu moyo mafaulite gwicila mathauni kaundi ne Masako Matungulu Nyeni Toboni Mutesia Itilekete ndataka 15 etina wa saa ilo suni wa muthia wa vilingi wa mauvonya ni itawa Caroline Mweni wa Muteti na Sharon Ndinda ni waonengelela vilingi kwanzia ya meko selele kama ndoni wa saa 3:30 tutukwaluka na mauvombe yange.